Qancha oldu? Enova. 27. Bu Enovacha. 35 Eki babası men 35 bolup tur tug'anlar. Assalomu alaykum YouTube qararmanlar jana men tatbiklarim. Qo'zi bor qancha oldu aka? 15200 dan alınıp tur tug'anlar. Qancha oldu aka? 30 ming. 23 mi? 23 ga alınıp tur tug'anlar. Assalomu alaykum YouTube qararmanlar jana men tatbiklarim. Bu videoda real babalar bolmoqchu. Aldın ала bir like, bir kommentariy. Her bir basıp atқан лайкыңыз, жазып atқан комментарийіңіз кийинки видео чыгууга себеп болот. Анда эмесем обзорду баштадык туугандар. Бул койлорду сурайлы канчадан болуптур? Кочкор бар канчадан болду? 22,5 болуптур. Козу канча болду кам? 14 га алыныптыр. 22,5 алыныптыр бар туугандар. Канча болду аке? Канчадан болду? 1 бе? 5 22,5 алыныптыр штугуна. 5 1 экен туугандар. Киштерин сураганга, жаштарын сураганга жетишпей калып атам. Кочкору бар туугандар. Канча болду аке? 27 миң алыныптыр, соолук туугандар. Козу канча болду аке? Я эс айткан жок туугандар. Канча болду аба? 19 миң. Тиши кандай? 4 тиш 19 миңге алыныптыр туугандар, соолук. Туугандар тура жагынан түшүнөсүздөр, катуу кыйкырып сүйлөсө эч ким укпай калып жатат. Могу ызычууга байланыштуу, тура жагынан түшүнөсүздөр, жана лигировканы өзүнчө кылып алсаңыздар. Канча болду аке? Ай, сатылбаптыр туугандар. Канча болду аке кочкору бар? Меники эмес дейт. Канчадан болду аке? 34. Экөө? Эко 34 миңге алыныптыр туугандар. Канча болду аке? Канча болду? 22,5. Тиши кандай? Жаш эле экен, ургачы 22,5 алыныптыр туугандар. Сиздики канча болду аке? 19 миң. Тиши кандай? Тиши 4 тиш ургачы кой экен, 19 миңге алыныптыр туугандар. Соолук. Канчадан болду аке? Сатылбаптыр. Канча болду? Пашты 22 алыныптыр. Кам канча болду? Канча? 12 миң. Эркекпи? Эркек козу экен. Козу болуш керек, а? Эркек козу 12 миң алыныптыр. Козу бар канчадан болду? 13,5 алыныптыр. Эркекпи? Эркек козу бар 13,5 алыныптыр туугандар. Канчадан болду аке? Аха. 45 oldu. Эко 45 миң, а? Тиштери? 2 тиш 4 тиш ургач койлору. 2 тиш 4 тиш эко 45 миң алыптыр. Канча болду аке? 21,5. Тиши кандай? 2 тиш, 4 тиш соолук экен туугандар, 21,5 алыныптыр. Канча болду аке? Шеп, канча болду? 23 миң. Козусу мененби? 23 oldu. Козусу менен экен, 23 миңге алыныптыр туугандар. Канчадан болду, шеп? Ком канчадан болду? 19 миң сомдон. Канча баш? 10 баш 19 миң сомдон алыныптыр. Канча болду ком? 36 га алыныптыр эко. Наркы бар 19 баш, 10 баш алынган экен туугандар. Канча болду аке? Канча болду? Кой канча болду? 17 миңге алыныптыр. Козусу мененби? Жок. Козу канча болду? Энеси менен канча болду? 24 миңге алыныптыр туугандар. Козусу менен. Козу бая көтөрүп өтүп кетти туугандар. Канча болду аке козу? 12 миң. Эркекпи? Ургачы козу 12 миңге алыныптыр туугандар. Канчадан болду таксыр? Канчадан болду? 12 миңден алыныптыр. 18ден алынган экен туугандар. 12де адашып алыптыр. Канча болду? Шып кочкор. Сатылбай калдыбы? Сатылбай калыптыр. Канча сурадыңыз эле? 33 ming. 33 миң сураган экен, сатылбай чыгып кетип жатат туугандар. Шеп, канчадан болду? 17, 18. 17 18ден тиштери козу кочкору барбы? Эми тиш жара турган козу кочкору бар. 17 18ден алыныптыр.
Mo çekirdek 18 bolsa керек, he? Bu var 17'den, he? Mo çekirdek 18, bu eko 17'den alınıptır. Şep kançadan bağdı? Kança? 21'den be? 21'den alıngan eken tuğanlar. Ayabay qандай sekin айтты, Oğuz'un kıymıldagandan okudum. 21'den eken. Oğuz kıymığından. Kançadan bağdı şep? 17 жарымдан qo'zi qo'chqor bormi? Qo'zi qo'chqor bor 17 жарымдан alınıptır 4 baş tuğanlar. Qancha oldu şep? 17. Urg'achi tishi qanday? Bilbeyt eken urg'achi 17 dedi deydi. Точно bahaсын bilbeyt eken tuğanlar. Qo'zi qancha oldu şep? 10 erkek mi? Erkek qo'zi 10 ming so'mga alınıptır tuğanlar. Enova qancha oldu ukam? Qancha oldu aka? Qancha deydi? 25. Tishi qanday enesin? Qanday? Eki tish. Qo'zi erkek mi? Erkek eken, eki tish eken 25 mingga alınıptır. Qo'zi erkek. Kengiri ma'lumot olgan so'ng naraqda aqcha to'laganda aldım. 28-30'dan alınıptır. Балалар har qanday разный eken. Qanchadan bo'ldi shep? Айтқысы келген жоқ туғандар. Қанша болды? 20 мыңға алынып тұр туғандар. Қаншадан болды әке чоң қошқоры бар? Қаншадан қаншаға чейін? Айтқысы келген жоқ туғандар. Ар қандай болды дейді, чоң қошқоры барды. Бағасын айтқысы келген жоқ. Қаншадан болды әке? Шеп, қаншадан болды? Я. Bilbeyt eken al menki mestek. Kança oldu şep? 18 yarım. Kança oldu? Taksir. Ya. 19 mingga alınıptır. Kançadan oldu şep? Brat kançadan oldu? 23'ten mi oldu? 23'ten kança baş? 8 baş. 8 baş qo'chqor var mı? Qo'chqor. Bardı, qo'zi qo'chqor var o'xshaydi. Tuğanlar 28'den deysizmi? 23'ten alınıptır. Bardı qo'chqor var deydi. Qancha baş eken sırağanға жетішпей otam, жаштарын деле приблизительно айттым туғандар. Qanchadan bo'ldi, brat? 4 maydası 21.200'den. 4 maydасы 21.200'den қалғандарын білбейм дейді туғандар. Бірақ чоң дадылдар шығып кетті. Қалғанын білбейм деді. Туғандар тұра жағынан түсінесіздер, көпшілігі балаларын айтпай жатады. Қанша oldu шеп? 15 erkek mi? Urg'achi 15 mingga alınıptır tuğanlar. Qancha oldu ava? Qancha oldu qo'y? 13 ming tishi qanday? 4 tish, urg'achi 4 tish 13 mingga alınıptır tuğanlar. Qanchadan bo'ldi qo'zi var? Şep. Qo'zi var qanchadan bo'ldi? 13 jarımdan? 33 jarımga eko alınıptır tuğanlar. Qo'chqori var. Biri mitis, quyruqli, birisi berkinday. Qancha oldu ukam? Qancha oldu? Satib bo'ldi. Qo'z satib ketdi. Qo'z 6600 ga ketdi, o'zi satib bo'lmay qolibdir tuğanlar. Qancha oldu aka? 24 mingga alınıptır. Qo'chqor. Sovuq ekan tuğanlar. Qanchadan bo'ldi aka? Qo'chqor var. 24 mingdan alınıptır tuğanlar. Qo'chqor var. Tishlerini sıraya uladım. Qancha oldu shep? 17 jarımga alınıptır. Qo'chqor ekan, qo'zi qo'chqor ekan. Qancha oldu ukam? 15 mingga alınıptır. Urg'achi. Qancha oldu qo'zi? Satib bo'lmay qolibdir tuğanlar. Urg'achi satib bo'libdir qo'zi. Oy boy, miyaqda cho'ng qo'chqor bor chiqib ketib жатат tuğanlar. O qo'zini birinchi chiroyli qancha oldu qo'zi qo'chqor? Naraqda deydi tuğanlar. O cho'ng qo'chqor borning balalarini bilganga harakat qilamiz. Qanchadan bo'ldi? Bilbeyt ekan tuğanlar, ушундай сонун qo'chqor borning bahosin aytqisi kelgen jo'q ile bilbeyim deb qo'ydi. 26.100'den alınıptır. Qo'chqor var tuğanlar.
Эки тиштер экен. Бул жакта коз, жетим козу бар, чыгып кетип жатат. Канчадан болду? 9'dan, 7 yarımdan, 7-ден 9-га чейин болуптур. Канча баш? 15. 15 баш. Ургачы эркек окшойт да? Ургачы эркек арабаш окшойт туугандар. 15 баш, аркасы 7-ден, алды 9'дан алыныптыр. Канчадан болду шеп? 17'ден алыныптыр. Ургачы эркекпи? Ургачы бар. Соолуктар экен туугандар. Канча болду? Сатылбай калыптыр туугандар. 20'га сатпай чыгып кетип жатат экен туугандар. 18,5'дан алыныптыр. Кочкор бар туугандар. Тиштери кандай? Бирөө 2 тиш, бирөөчө козу 1 тиш экен. Канча болду аке? 20? 20'га алыныптыр. Ургачы экен туугандар. Канчадан болду аке? 17,5'дан 2 башпы? Ургачыбы? 3 баш экен. Ургачы 17,5'дан алыныптыр туугандар. Наке 1, 2, 3 баш. Канча болду шеп, брат? Сатылбай калыптыр экөө. Канчадан болду таксыр? Канча болду? Канча болду? 31 миң экөө. Ургачы? Ургач. Экөө 31 миң. Экөө 31,5. Жакшы. Экөө 31,5 ургачы бар экен туугандар. Ээлер кайда экен? Мондай кочкор бар чыгып кетип жатат. Ээлерин табыш керек. Ойбой, мына силерге чиркин ээлерин таап сураш керек. Ана. Канча болду, брат? 25'тен алыныптыр туугандар, кочкор бар. Жетим козу бар, канчадан болду аке? Энелери барбы? Канчадан болду козу бар? Брат. Шеп. Канчадан болду? 10 миңден алыныптыр, төртөбү? Таксыр. Төртөбү? Төртөө 10 миңден алыныптыр туугандар. Мына экөө, мына экөө. Канчадан болуптур? Канчадан болду? Укам, канчадан болду? Сатып алыптыр. Шеп, канча болду? Же сатылбадыбы? Сатылбай калыптыр туугандар. Шеп, канчадан болду? 19'дан алыныптыр туугандар. Кочкор барбы? 19,5 дедиңизби? Таксыр. 19,5'дан болду дедиңизби? 19,5'дан алыныптыр, кочкору бар туугандар. Канчадан болду? Экөө 35пи? Экөө 35'ке алыныптыр, ургачы туугандар. Арзан алыныптыр. Канчадан болду аке? 16 миңден алыныптыр, ургачы туугандар. Канчадан болду? 19,5'дан алыныптыр, ургачы бар окшойт. Эркек экен туугандар. Канча болду? Канча болду аке? Сатып алыптыр, эне бабасын көтөрүп алды. Канча болду шеп, кочкор? 28'ге алыныптыр. Козу бар канчадан болду? 10,5. Сиздикичи? 10,5'га алыныптыр ал дагы. Майда козу бар канчадан болду? 5 миңден алыныптыр, майда козу бар туугандар. Эркектерби? Ургачы бар экен. Канчадан болду таксыр? 18 миңден алыныптыр. Канча болду аке? 21 миң. Сиздики канча болду аке? 16,5'дан алыныптыр наркылары. Ушул менен бүгүнкү видео түгөндү туугандар. Кийинки видео кой базарынын ичине кирип тартам. Дагы эле лайк баса элек болсоңуз, лайктан басып, подпискадан басып коюңуз туугандар. Ар бир басып аткан лайкыңыз кийинки видео чыгууга себеп болот туугандар. Акыркы койлор тартып коюйн. Бул жакта дагы крупный чыгып кетип жатат. Канчадан болду, укам? Билбейт экен. Канча болду? Канча? 25. 25 алыныптыр. Канчадан болду аке?
Айтқысы келген жоқ. Базардың ішine киребиз эми туугандар. Кийинки видео жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Ар бир басып аткан лайкыңыз кийинки видео чыгууга себеп болот. Жоготуп албаш үчүн подписка басып коюңуз тууган.